Makiria ma atongoria 50 kaunti-ini ya Nyeri ni manyitite mbaru seneta wa kaunti iyo Ephraim Maina uria urendekithitie kweherio kwa minista wa utamburuki wa mahinya Mwangi Kiunjuri wa wabici-ini iyo makienda mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ucagura minista kuma kaunti-ini iyo. Riendekithia riri ni ricungiriirie njatukano gatagati ka mbeu njithi kaunti-ini iyo aria manyitaga mbaru atongoria acio eri. Do really respect the president and his choices. It's not for us to advise the president for any reason on what he needs to do, where and how. Neither should we take it upon ourselves to ask the president or, ask the president to appoint or not. Na tukihukira kaunti ya Kiambu, ekuirwo atatu aria mekuirwo ni aici wa ciringi milioni 50 bengi-ini ya KCB mwena wa Thika ni makinyirio igoti-ini ria Thika umuthi. Ekuirwo acio ni mathitangirwo na thitango igiri, imwe ari ya aici na iria ingi ari ya kunyitikana na indo cia aici iria mareganire nacio. Mucirithania wa igoti riu Teresia Murigi niaugire maikio rumande nginyagia tariki 30 mweri uyu turi riria cira ucio gathikiririo kuona kana ni mekuheo bodi. Na kwa kaunti-ini ya Meru, uria wari gavana wa kaunti yo Peter Munya nierete igoti ari na itanya ria guteaniria cira uria atwarite igoti-ini inene wa kuregana na guthurwo kwa gavana wa ihinda riri Kiraitu Murungi. Kuhitukira wakiri wake Martin Gitonga, Munya nioriti igoti ritirie cira uria urari uthikiririo mweri 3 Dithemba niguo kumuhe kahinda ga kweheria cira ucio igoti-ini. Nikiundumia Kenya kule Nairobi, pia naundumia Meru. Kwa sababu Meru is part of Kenya, isn't it? Yeah. Ile kazi nitapewa huko, najua itaweza pia kuleta maendeleo pande ya Meru. Na gitirihana kaunti ya Athi River, makiria ma andu 3,000 kuma gicagi kia Kinanie ni matigitwo matari na uikaro thutha wa nyumba ciao kumomorwo. Thaa 11 cia rucini nirio nyanake makiria ma 100 ire na matharaita rungu rwa ugitiri wa borithi ikorirwo ikiomokera nyumba icio na kwambiriria gucimomora. Watu wamenikuta kwa nyumba wakanipika na mawe, wakaninyang'anya simu, wakaninyang'anya vitu vyote kwa nyumba. Chakula wakamwaka, wakaenda. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wanjikũ wa Waweru.